Ngibingelele ngiphinde nginamukele nokubathanda bomculo maskandi kule channel ke endethela zonke izindaba ezifika ngaso ke isikhathi futhi ke ehamba phambili kuyona ke i-channel ke Esimanzonzo esindethela zonke izindaba ehamba phambili. Ehamba phambili ke njengamanje ke ukuthi usedlulise ke okukhulu ke ukuxolisa lapha ke umjolisi ke umfana waphansi le eMzumbe ke uNompempe wethu ke IsiLo Sama 2K isasho ke ngempela ukuthi ke bathandi bomculo maskandi enhla nasezansi ke uyathanda ke impela ke ukuthi ke exolise kakhulu ke ngesenzo ke esenze ke ukuthi ke umsebenzi wakhe ke ukuthi ke ungaqale ke uphume uthi ke ngempela ke uthanda ukuxolisa ngempela ukuthi ke anyamalala ke isikhathi ke eside lapho nonke ngempela ke benulindele ke ngamehlo ke abomvu ke umsebenzi wakhe ke umjolisi njengoba besazi ukuthi ke uzokhipha namhlanje ke ngazo ke i-14 ke uzokhipha ke umsebenzi ke isihloko sayo ke esithi ke uNompempe ke noma ke yimina ke uNompempe. Uthi ke ubesazama ke impela ukulungisa ke leso simo ukuthi ke umsebenzi wakhe uphume ke ufinyelele kinonke ke bathandi bomculo maskandi njengoba ke wayethembisile ukuthi ngempela ke uzokhipha ngazo ke i-14 ke zawo ke uFebruary njengoba ke nazi ke ukuthi ke kule ndima ke yomculo maskandi ke maningi ama-challenges ke abhekana ke nabo ke abaculi ukuba ke umsebenzi wabo uphazamiseke ekutheni ke usheshe ke uphume noma ke uphume kodwa ke uthi ke umjolisi usazama ke impela ke ukulungisa sona ke leso simo kodwa ke noma kungeze ke kube isimo ke esizosheshe ke silungiseke ukuba ke umsebenzi wakhe ufinyelele kunina ke ube semcela ke yena ke umjolisi ke IsiLo Sama 2K ukuthi ngempela ke ningaxhamazeli ke noma ningeyithuki nibekezele ke IsiLo Sama 2K ke siyeza uNompempe wenu ke uyeza uniphathele ke ulozolo njengoba sekenike nezwe lapha ke kuyona ke iCD promo nezwa ke ingoma ngokuhlukahlukana kwazo ke lapha ke eniphathele khona ke ulozolo lengoma ke ezimnandi wabe esevalelisa ke washo ke ukuthi ke okwamanje ke anibe nidlala lapha ke izibi bezayo ke iValentine niphinde nideshe ngalo ke ibhodlela lakhe ke umalume ke uGantsheni igagula sophongolo lapha selivela lapha ke igagula sophongolo ke yena ke uGantsheni lapha ezaziwe kuma comment section wathi ke mfana omncane ufisela ke inqubekela phambili noma ke uhambo oluhle bezinga kubingize nazo namhlanje siyabonga.